Pamiarsa Banjar Dinas Bunutan Desa Bunutan Abang Karangasem mederbe awik-awik kering sejeroning nuntun parayoano utawi anak-anak sane mayusa sekolah. Awik-awik inucap matutang anak alit sane mayusa sekolah pindah kide polih pendidikan salami sia warsa utawi kantos tamat SMP. Kepala Dusun Banjar Dinas Bunutan, Iwayan Wingan Mausang, awik-awik inucap sampun kekaryanin dawag dasan warsa sane lintang. Yening nenten sida kemargiang mejanten kakan yang sangsi merupa beras 50 kg majeng sane nenten namatang SMP, raris 100 kg majeng sane nenten namatang pendidikan SD. Wingan ngowohin nenten sami sane memuruk kekeniang sangsi santukan wenten tetimbang majeng ipun sane mewah ngeresepang pepelajahan. Dan yang wadarang taler sadurung awik-awik inucap kekaryanin rasa eling para yayah rena irike antuk ngerancingang anak ipun kantun kirang. Pikobat inucap sangkaning kuentenan sekolah sanedoh. Nanging rauh mangkin kuentenan sekolah sampun nampakan. Awik-awik puniki madue tetujon sane luwih pisan santukan tios nincapang kualitas sumber daya manusia taler pisana nambakin pernikahan dini. Napi malih bunutan rauh mangkin sampun ngranjing daerah pariwisata. Eka Parananda, Bali Pos Nguningan.